Ua umana whaafaileina no soifua ma lo wola i le tala le le i Yesu Kirisu. Na tāpena atoa i ai o tāta maa matina ua mapu mai nei tia sa. Ao lea tāpenanga na whawhau mai o tātou whanua ma ele Samoa. E o mai lava i o na pūni. O whea lava i malanga i ai Samoa. E le ngalo luna whaamai. A lea o tātou patipatia ma whaamanatu i nei a fiafi. E whana mai o le kasia na malo ia. Ua ao ai Samoa, mautu ai i totu i sa. E le ngalo le tā whaamai Samoa. E lele a le toloa. E ma au lava i le vai. Ma ufo le avanoa i nei a fiafi. Tātou te au alofa atu ai i 99. Oe sa awhaina o lātou a inga i le misela pe o nei ai i atunu i Samoa. E le tau mate o awhaina ai le whamanatuina o le Christmasi le nei tau sanga. Ia tātou mānatua o nei tātou a inga e pe o na lātou ona avesea o lātou whanau i lea whamai i le nei tau sanga. Usi lau sila mna mai.
Ia e peni o na taloa, e lele te ai maau ka mai le mai.